kuyimanje nje ukusilela ilizwe into eseselendayo nje ukulima uma ulimi selihambile ayikho into esobe sisayithola so into esingayenza into ezincane ezifana nokuthi uma uya kwi-ATM unakho ukuthi ukhethe indlela efuna ukuthola ngayo imali yakho iningi lethu siyasigijimela isingisi sikhona isizulu exactly yebo abanye bethu ngathi abathembi kahle ngathi imali ayizuphuma ukhethe ukukhipha ngolimi lakho yabona so izinto ezincane ezingalezi kumele kube saziyenza noma ungena ngisho na ku-Google uyakwazi ungena ku-Google ngesizulu iqiniso yes kodwa iningi lethu asibethu sisibona ngathi asisiza ukuzwa kahle lethu ngenxa yokuthi nje sesekwangena isingisi kakhulu okunye okungayizwe ukuthi awukinike futhi ukuthi nje iningi abantu abamnyama uma beqala ukufunda beqala ukusebenza kangcono uthola ukuthi izingane zabo bazihambisa kakhulu esikoleni ezi-private isikole ezizimele lapho okunesingisi kakhulu ukuthi ngivele khona noma incane nje uma umzali eyifundela incwadi mhlawumbe isiyolala ebhedeni uyifundele incwadi ebhalwe ngesingisi kweni zikhona izincwadi ezibhalwe ngesizulu zikhona izinganekwane ezibhalwe ngesizulu lokho ukudinga ngabe siyakwenza ukuthi ingane ikhule ikwazi ukuthi ulimi lokudabu lubalulekile ulimi lwakho kumele uzigqaje usiqhenye ngalo kumele sikeze nje ukuthi nje ikakhulukazi sizobela futhi kuhulumeni ukuthi kumele kube usebenzisa ulimi lesintu yebo laba abangezi kumuzwa kube khona abazodoleka abazohuma ama kuma ukuthi mhlawumbe umvenda isizulu awusizwa ungeze ngene emsakazweni wakho umsakazo wesivenda ulalela ukuthi umongameli uthini lapho ke suke siza ukuthi siqashe abasebenza senza nemisebenzi ukuba namathuba emisebenzi embakhona ziningi izindlela ukuthi ulimi ngempela sisebenzise njalo nje singesabi futhi ukuthi ukhulume ulimi lwakho noma ubheka abantu kakhulukazi abaphesheya yebo uma mhlawumbe behlangene ndawonye mhlawumbe wakuzimbuzo ethile ukuthi ukhuluma ulimi lakhe awuzuzuza kuye eFrance uthola umuntu ukhuluma isingisi ukhuluma isifrench yebo kodwa yasazi isingisi uyasazi kodwa uzokhuluma ulimi lakhe ukhona umunye umdlali webhola ikhohle nje bani igama lakhe ubekade phesheya lapho imibuzo interview waphendula ngesizulu bobu kuyinto enhle kakhulu kakhulu kumele kube siyasizana